Whatalo whatu I le nganga whaaloalo I le mai mua mai. Asio tātou tunu ne nei fo I vaenga o le nei aso. Paftai le tua e ia I le nganga maulunga ia o loo manuia. Tātou uma I lona alofa, malona ngalei. Whaasoa mai pe ia so uma o le tātou bolanga. Ia whatalo whatu I le pe ia maulunga o sio tātou watunu. Mau mele nei whaasara launga. I Samoa nei, ia tainane le tapua I mau mai I Samoa ia tunu mamao. O le tātou por kalame whaapopo fo I nei, ia o le whawhola le whala ma le autustala. Whatalo whatu ai Samoa, iau pa ia mau mamalu masani, whale tala le lei, whale atunu utainane mamalu whale malo. Ia o le mātou sau whainga le nei tai au, ia usisi le mai I fionga I whaipule, ia to whae le ingoa matua ia ale vena ale, e fionga ia le ota laki, ia o le tofa ia masina lupe, makesi masina lupe. Ua wha ua wina le tātou por kalamina nei aso ia ono o le wha ua wina lava o le tātou talanoanga ma le pa ia ma le mamalu maulunga o le autustala Samoa. Ia, mātou whatara whatu, tātou autustala le nei aso. Whaftai le tua, ia ua mbawala nei lau lau tāua tātou te whiloa iai. A tātou vau ese mai vo le lava i aso, ia ono le telefo tutu noa. Tā tātou whenga I ai whaftai o leo tātou au whanga poto le tātou por kalame le nei aso. Ia, o manatu e na wholosia lava o ni mata upu o mātou langona. Ia te tau o na tātou talanoa iai. Tasi lava le nganga maulunga ina ia malamalama nisi o mata upu o lo tula I maisi o tātou atano. Ai maisi fo I tau pulenga o fufuanga a le vaenga whai po le ainga o le whatuatua I le atua sa mo watasi. Ia manisi fo yo mata upu o lo whaasolo pea le laulau te tele ma le fele o nisi o mata upu o lo afiaisi o tātou atunu nei taimi. E le ngata I to tonu o le tātou malo. Ia manisi fo I kalisia ia ma le tapo inga o si tātou atunu. Na manatu lea o le amomu atu peitu langa o le vaenga whai. O le a talo le fono whapitoa a le ainga o le whatuatua I le atua sa ma utasi ma le motu tele I sala whai I le aso utasi o perila I le masina fau. O le nei fontanga ua autasi iai le vanga whai ina ia maule a banoa. E wala au whapitoa ai se whelo inga ma le motu tele I sala whai e pei o le whelo inga sa whai I tu mua nei I le stona ina mawai atu nei. A moe lava ia matau pulenga ina ia maua ava noa e whelo iai matala noa I fo I ua vaise unga talu mai le I uai o le whainga whiriwhiringa. Ia ato ai fo I mamata upu o tula I mai le vanga whau whai. Male I unga fono wo iai le fono tanga whapitoa wha le tausanga. Ia umanatuai o le a whaia le whelo inga whapitoa I le aso sutasi o Aprila le a whaia le apito pisanga I sale lolonga. Tasi lava no whanga o le awha mautu wai. Ia ono tūlanga ina ia maua fo I le avanoa. O sala whai atoa. E wheloa iai ia mawhaatino ai tūlanga masani. O le ainga o le whatuatua I le atua sa mo tasi. O le avanoa fo I lea e maua ai le avanoa e restala ina ai e tātou sui uma. O e le inwhai lava ona le stala o loo whaasolo ai pel tātou restala masani I le nei taimi. Ma e mawai fo I le avanoa I pala poptonga e manisi fo o I tūtino po whe lava ia e wheloa I matala noi mata upu mol vanga whao whai. Lona lua ia o le a whaia le wheloa inga alo ia a le tātou komiti o tāpenanga ia ma le tātou mata whale uma. I le lalolangi atoa I le aso sā nei le fiafi. Le itu la e lima le fiafi. Le a mauel tātou sum whapitoa. E wha mautu ina I uma tātou matawhale uma. Amerika, New Zealand, Australia, Tutuila. Ia ono le wha malamalama ina atu o nisi o fuafuanga wo o iel tātou tāpenanga. Tonu lava o loto I whale o le tātou vanga whao whai. Na ia taunu malamanuia ai fuafuanga o loo whatatia o le luafe lua suono. Ia po a fo inisi o fuafuanga whatatia e whaafua se ia mai. Ia e tele tonu I tau pena I ele tūlanga o le tā pena I ona tūlanga uma.
E le whaititia le nganga whaftai ona o le maau man milimusia i le fioanga maise le kalesia au le kalesia asfitu tutotasi i le fionga i le taitai au le fionga i le taitai au le kalesia i le rolangi atoa ia pasta Willie Alaimona ona le sosoani sa tu ina mai mo le vaenga whai ia e lua se la wafe ta la mai wha leo ina ile nganga whaftai whailo leo whai mafonga tau momoli o le ainga o le whatuatua i le atua sa mawatasi ona o le neif sosoani tele whatupe ina inisi o fufuanga whatatia ai mai se lava le maota ma fuanga tututonu le sa matou sa ili se le ni ai tātou se mai tūlanga o nai mata upu o lo o afia tele ai le tātou watanu o le teimini nei. Mātou manatu e te tau o na tātou whaasoa i le maftianga o lo iai le tātou whaalaputongo malosi tau el tise. Tātou EPC. O manatu e te tau na abatu se tua lalo e ma se whautuanga. Ia i lātou o lo ngafa ma le whafoifoina o le mtanga aluenga. E mai se foi le fionga le li minista mai lātou o lo tū le foi. Ona leo toe nama se la ina ua lela i titi le maita watu. Ma ua tula i lava i tulanga onga onga. Sa manatu e le te tau na tātou wo iai. A le lava ua tātou la sia. A manatu le tasi le nama tā upu onga onga e te tau na tātou tā pena iai. O iai foi le maitau i le vaai atu i le tulanga o leo wo iai tulanga o le whaasoasoa ino tupe. Tonu al whainga malo, a maise le tala a whaatau au tu o le tupe, i le leai ai o se tātou supplementary. Ma ina le mātou te maitau atu. O lo o tu lai mai ai nisi o tu langa whawhita uli, ina ne i lenga whatauli maina, i se tu langa ono le whaale velave whaafose i o le peo le pawa. E mana o mi ai nisi o tu langa e le wha moe tele il tātou unforeseen. Ia ai o lea sa tau pule ina ia whaia se talo le tupe wha popo. E me whaia i o nga whatauri maina, wha lave lave, wha fose i tupu. Ono le tūlanga iai fufuanga o lea ua anga iai le tau wha foefoina o le tūlanga li teimine nei ma le fo i o le wha fitauli. Ua mātou vaia fo i lunga o penga ta whailangi, ua talanoa ina le mata upu le nei o le SOE. O se mta upu e tapunia umai fai toa o le whafoefoina o le malo. Ai tatoa nga i whaatulanga le tūlanga le o tato iai tūlanga o wha, state of emergency. I le mātou mai tau, e le o se tūlanga whaingofie le tūlanga lea. O se tūlanga fo i whaingofie ei na claim le tūlanga o se state of emergency te tonu o se atunu. Tato malamalama umalava se ivana ngā ua iai se tūlanga onga tele. Tūlanga tau o wha, tūlanga o wha mai, tūlanga o nisi o mea tātou te le tau pulea e le o iel tātou malosi wana o le siri ese. E o iai. Ai a mai tau le tūlanga o leu wha tūlai mai iai ona o le peo le pawa. E iai ale tūlanga maa le ale ma le tūlanga wha e tete. O ale mele nei o le state of emergency. E le lei leanga. Ona iai le tūlanga onga o le whaonga e nisi. Po se whainga malo. E whaonga ai le puipuia o le whainga tonu e masani e le palemene le ave o tupe uma e pasi ma le palemene ma lon talo le tupe. A le a whaonga lo le pūlenga le authority wana o se vaenga. E pule sa o loto ai lava la tau le whaonga ina o tupe maua. Po tupe a mai to tonu e wha mea lofa mai. Po ni tupe to e tā pae le malo. Ini tūlanga e whaonga ai ia inga o taimi whaafose. Ma iai ona tūlanga e te tau ona mai o i o le lei le talanoanga o le melea, ai le i whaia. Ma e te tau fwoi na matua sa ausi le lei le tūlanga iai. E le whaapea ua tātou iai le tūlanga ua maari liu ni sve whainu mela to tele le atunu. Pa ua tātou tūla i se tūlanga ua matua onga ni manuanga po ni whaafita uli ua tūla i mai te tonu le atunu. O le whaafita uli, o le peo le pawa.
mai o se whaafitauri, e whaingofia alo na fo ia. Pe a whai e te tau o na iaitulanga uma o a inga e te tau o na whai. I re whaatulangana o le nei wha moe moe wa manatu. Ta sire nam ta upo e tau no o ieli tato whataltana nonga le so le nei. O iai nisi o le maita watu I whafo wa mata o na leo ngā tusa le taita inga le pāremia ma minista. Wa mata na o fina ngalo o minista e whaalau loa e la tau o la tau manatu. A e leo si la fia e le tamaitai pāremia. Wa mata na whaia la tau tonu a e le lo ngoa le tamaitai pāremia e le me tau na whaalau loa mua mua. I lalo le pūlenga e tala whenga iai o le kāpeneta e sau wai whai unga uma. Ma o le kāpeneta foi, e te tau na mai iai whai unga o ni mata upu e lauta si ai se whai unga mautu a whai. Au mato mai tau, wa mata na iai tūlanga wa iai nisi wa lato fola ina, they make the call for the cabinet. Wa ua wa ia le tūlanga le nā le fono le na uma nei. Ua wala au e nisi o minsta o la tūla i le malo. Alo alala le pandemia ma le sui pandemia. Na umane la ia. O tūtūla la I uma. Ala no nofo na le pandemia ma le sui pandemia tali atu pēr mātu no nofo atu e whaau fono. Le foi la ua toi maita watu le teimiri nei. Wa call le mea ta o Commission of Inquiry. Ia, a lele o malamalama le fionga le tamaitai pandemia. Ia tūlanga uma ia ua mātou vai e ma le whae tete. Ona ua maita wina. Wa mata na whai ale tonu le tangata ia mao. Ma o tū ia ese le popole ai le teimiri nei pe lava na mātou whai atu Samoa. O le tau ave lea. E le whainga malo, e le o atoa le whainu mela, I lalo le whaavae tauna a vele atunu. O tu a inga whaafita uri la nei tu le mai. Wa matana le o ngā tusa ma le tu la fono. Wa matana o wha le lou le manga. Wa matana pule al tangata I lana me whai. E o mato mai tau watu wa consider le minister o tupe, le SOE. Ai anga I mai le minista o EPC e consider le whainga se suenga whaapitoa in tanga luenga. O le fasili. O la le mea na le whai ai nā suenga ina whato amato whale atu I tutonu. E le mea na sa tauna whai o leilo ilo uma. Po anga luenga sa ngafa ma le whainga malo na umatu. O na iloa lea o le standard ma le status o lai iai a seta mea uma. Tongino ai ta lafu. O a mela iai ma mea umafa pena. O na iloa lola ia, o ina, e tauna ta oto ai tūlanga o mea o le a fuafua ma mao mo leisi se furu lua se futau sanga. Peita, la toi oso mai leile ale nei Commission of Inquiry, o aile la sue sue. Ia, o tūlanga na, na e manatu ai e te tau, o na avel wha mua mua le mele le teimini nei, first priority e le malo le teimini nei, wa ai le mele ai mele pe el pawa polale awala e taunu umai ai nisi o fufuanga. E rei whai titia le abatu al whaaftai le mtanga alwenga. Lea ngā lea o te mai tau wa tele ngā alwenga le ufo ia. No wa e ua toeta tipi uma ia. La au uma ia le golf course. Sa wha pefe mai o le leinga leng sau mai lalo le underground le wha le tonu. Sui mai le leina le lunga. Toi wha aui mai le waya. Ai e monea, e leia se swinga. A leu sau swinga muni muni. E tala muni muni. O wha le tonu wafi e tonu. O awhene e tonu. E le i lever plo ke tira le PMU le na mai. E le i lever. Le na sifi uma mai mei tai a lau am tau ngā manono. A sifi ma ifu lo sau le mea atoa lea. Ma le na o mai tau le sau noanga le li pule o le EPC. E le i o le lifespan o afi nei. I le tai tolus furtau sanga e ola ai e au noa manisi mea e toe whaia. Ia le tai afa le taimi o le poloketi le nei. Ia a leu wha le tonu, o le fesili la, aisea. Ma e o le talo sanga fo le na lea vatu, langa u te lo le fato a se e atu nei le pula le EPC. Lea masalo pe fato a tolu tau sanga pe fata usanga pe a. A o tu atu la. Whaia si ma ale ale o le mele na. Ma e ono le taimire nei ma le mea o lewa whaile tua inga po o aia ma fuli e le wha le tonu. O le mea mua mua le mātou tua lalo.
fa tino mo mua le taimi le nei fix mo mua le fa le tonu ofi e no mai lo le se ili sa ili le mata tu lo lava le mata o le mai le mele e tupu ma le IPC te lo ele o se fa fitau din fato atupu nei ai si umi fa nga solo mai pe o nei fa la tonga al malo tasi le nei fa la tonga tele tupe o lo ta vidi e tonu ai sea langa e tongi piri mo li uma le tunu atoa ia o te lo la e le te tauna fa ta mala mai le luas fu tol su tau sanga taluai ona sa tauna fu fu ma mao taimi nei mal me le atupu le si forecast ini a fianga o la tato wo ia peita lo le wa tato wo o ne taimi o fa fi tauli tauna fai mo le o io fa fi tauli no mai lo la ia to faile tu langa po fe iai ia tau manga e re te tau na fata malai le malo i le melea o le tise ma le vai o matanga luenga te tele ia le malo o le tongi tupe i le tunu mai le te tau o na iai ni tu langa fa pea e tu lai mai pea fa pea o ni tu langa fa pea ia ai e la fo tupe le ai tu stala me o ie tatu tala noanga i le so au mato manatu e tauna fa pulpula tulanga ia o nisi o tatu mtaupu ia o le tulanga lava lea o le fisilingia o investors mai fafo e fa o vai atu anga i mail tai o le tu ngai e lau le fa le tonu investors ia a le mesa fa nei tau sanga o le tatu tau alanga le ma fai campaign investor come to invest to Samoa is a better place than everywhere else ia leu mai tau atu nei ia fatu lai mai ma le tulanga lea e tau wale nai le whaafonga mai i lato o e o lo fia o mai e teu whaafai luenga tupe le tunu mai wo tau tala na tau upu lea ona na tau upu o lea wangina nei lunga le poloketi a sio i tu malo le free economical zone le whaatulanga o le poloketi a lo i tu malo wa ova ma le se fulu mon tupu tau sanga o tapena o le nei ala e tapena no mai tangata e ona le poloketi fa malama i tato officials ma watu tulunga uma tapena e o mai leso e le ai ma se me tasi wo mai o tapena ai pe mfaina fai pe fa fena le ngai ngoinga a fa pe foi wo uma na watu le tala ele yo o tato malama anga i nei poloketi wo uma na fai atu le company o lo i le to mai e ma fai ino mai e fai fa malama fatulanga leo tu la fono e mafai ona fatino le latina peta e o mai lava le taimi nei e le a fia matangi se fa matalanga a iai nisio i la tau i te tonu o le tau pulenga i a whenga ulenga le malo tu lau lava e to toso vai le mana na o e fatino ni ati na e fau vapea e maweni tupe fau mo le tonu tasi le nei ana vatau o le fatu tu e le tua sa mo tasi tupe fau e mau ai ati na e fau ngā luenga fau to mai fau mati na e mau alta mau ai ngā fau pe ona fai atu utia wa sola maso walu na le lua me e whalangolango i le tunu na le tiute ia malafonga ia na mai loleo le langolango a tatou tupe lafo mai fafo i pa ia malu sa mo e tunu mau pau alea a se upu isesia mei to latu atu wa tatou pa uma walalo a e fato a uma nei na tau whaatulanga atu le tato Export Authority ia o le tasi na manu lauti in tau mwhaina ia mo mani tupe fau whaatupu tele ina tato o loa au inatu i fafo o le memoni muli ia o le tulanga lea i le whai ngā pāti lava le nei walu ua mato mai tauina e iai lisi o le vaenga lea ua whaatula i ese ma le vaenga whai o le whaatuatua i le atua sa mo tasi o le lava latou te sauno o latou o tono le vaenga whaafai ma ua amata na whaasolo le latou campaign i le atunu o latou o sui o tuto o tasi o le whaatuatua i le atua sa mo tasi mo le whaafonga mai a le atunu e me se le whaafonga mai a sa mo atoa o latou ia to ono u whatea o le toa iwa foi le sa whaatotoe le matau o lo whaatari le unga se temi wawe mai ua matou tapena foi o le lua se furu lea to toi to tonu le vanga whaafai ua pauna o sui
whatula i e whiwhiringa muri mo le tāpena ina. Ise whai ngā pālota o muri mai. Whafosei, pe tātou te o lava i le pālota o le ruafe, ruasifuru ma le ono. O nisi o fuafuanga o lo ua whatatia, o le a tatala pele a vanoa i le tolu sifuru tasi. So i fau, e a fi ai masui o lo i le HRPP, ia ma le toa se furu lima. Lea sa mātou apa ia i peita, ia e leo na nau mai o lātou langona le vang whai. Ma e leo toa mamau, ia ona whai alo leo le whai unga utu i am ta upu. Ia, o mātou manatu am ta upu na, e watu ai le tō whāma le whau tautanga i le tātou autostala. Nei o tātou tana noa mana malama e winga i mta upu umma o lea tula i meile ngase ma lo. Ia, mai lea vai aso i lea vai aso. Ia, e mori atu whawhitai ono lo tō wafio mai mtala mai au, e talatu lea vanoa, moni tātou whawhisiri. Ia, whawhitai lea vanoa i lau fionga i le te whono. Mo atu se whasili le lua se lau wafe le sa o mai le kalesia. Sa tau tāru sanga i le kalesia pe sa o loto fuatia i fo le kalesia le na o mai ei le foa. Ia, sa mātou tārsanga e re ngatia. O so se taimi lava e tapenai se sa iringa se lenia le kalesia. Ale vang whao whai mātou tārsanga. Ma le tele lava o e kalesia na whao mai e lato fsosoan. Whao mai taimi o le mātou tua foi le nat. Ia mai o le kalesia lava ia asfitu tu tasi. Ia o le lava na longo ina mai mātou e tau pule mai le latu teini aba noa ia le la na fatino i lo le vai aso le nei tu ina mai o le latu sosoani mo le tapenanga o le maota van fa fai o foa i vai nga fa upu fai sta sile o mata upu sa langa fo inisio tau sanga o mavai i le tūlanga fo i lele i ta iala o pulenga le lei ina ia fa manino fo i lele vatu li poti i lumor pale mene fa matala ai o ai sa so ni mai vai nga fa upu fai fier foa ale afol ma walunga tau no i foa i se vai nga fa upu fai as si sila lau tau pati fa upu fai wa pe na na tala no ino tūlanga ia ai pele i fai ani ai inga fo i lele fa tu la fono pe fo yo tunu i fa fo e yai le tapula e o yai le ma walunga o se le ni sa i se vai nga fa upu fai ia bo se sui fai pule sui tau vavo ina ia fai ai ona ausia tūlanga le mana o i fatino i sosoani i le tāpenanga se palota. Ia o mātou lava a inga whātua tu i le tua sa mo utasi. O ia ia ona whaavai i sa iringa se leni. E mo mua seki le pāketi o le whainga palota, e po le pāketi o le whainga le whale, e na mātou sa iri le iai. Pei fo i lalum tā upu le sa iri e li tupe a mata mo le whainga le whale le na mātou malangai. O le tūlanga i le fōa i mai, e le aisa mātou i le lava le loto fuatia ifo, o so se kalesia, o so se tangata. E tu tala loa lava le fso soani po ai lava, o la tele, o la fōre lai titi, e ta tala lava noa. Ai o le fatu tu i le tuasa mo utasi, e le ngate na mātou maua mai, ia mea lofa mai e kalesia nei. A le foi mātou te fōa i e kalesia. Te mi umalava e whai ele fono tele i mālua. Ave ale mātou taulanga. Ave ale mātou taulanga. Wa whānei tausanga o whai mena na. Ave ale mātou taulanga i le whakasā. Ave ale mātou taulanga i le metotisi. Ave ale mātou taulanga i le Assembly of God. E ave ale mātou taulanga mo le asfitu tuto tasi. Taimi ai whai alatou fono whai tausanga. E mo moli la utusi whamanuia. Ia ma ave ma se leni mātou te maua. O ina, o mātou manatu langa i te le sao le kalesi le tatalo, ia ma le tapo ia, ai mai se aifo. O tangata lotu uma, o tangata sui lango lango le vanga whai. O mātou manatu ai whai tūlanga le nā. Tūlanga le na e sao noa ia le tapu laa o meo sa iringa sele. Ia, o tasi namta upo tele na malamalo ai ale patananga le tengtengo la fono lo fenga palot ina e fatanga me le o campaign fund
ina ia mafai ona faatanga le mele au no ai mamusu ai me yo tato fa msinonga i to faiso fai se lime te aluai oe e fai ai lau foai awa le mese se le temile nei e te foai e fata usanga ato ala lateral palot e to ala tu e fai au maliu mau foai e kalesia e ka umailo o sao campaign time o pride ai e fai mal fata usanga ato o fatanga ai o le temile palot o pride na o le menga tau tua fa wa ia pe tu langa le na le fa mam la manga o le fiutena inga o le foai mai mal foai atu matou ia o fai le matou finga va vai ka de sia tele uma nei fu wa fe foai fai me alofa ia le foi la sa foai foi le matou tu pe fa pena ile e ka le sia asfitu tu to tas ia ele foula o me mala vai o tau langa vai nga fa fai o sia le fe nga ma tu langa e ka le sia o tupela ia fo i mai e kalesia ia ma company e o mai vai nga fa fai vo ia la tu tapena nga me se te vo wala tele palota o fe e fai ai e tu langa i se li poti vo le tu a fai ai ma fai lo ai i la to sa fo i mai ma la fo inga ona avele e ave i o le official le stala il vai nga fa fai i le li poti fa tu sanga pe ave i tonu al parliament ia o matou aia o umana pasia matou taral tupe lusu tasi lusu lua lusu tot leta pena lusu fama lusu lima na pasi nei le AGM le vai nei e pauala le mitanga luenga le malo e ave i matou mena o le tato MCO lango le stala lo ia ile tu langa va moi moi ai peno to si fia elena o e kale si o le fo i i le malo man tua le portion e so sani mo vai nga fa fai e mo mai foi la matou tu pe ina le malo a tu pe umala e la lo le fa mal malunga le matou te oloa le matou si te oloa la tau na fai uma ia tu lango accounts auditing ina te polele lu mo vai nga fa fai mal tato AGM e ola tu se fisili ona o tu la fono le fa tu e vai nga fa fai po ye se ia inga la lo tu la fono na e ava no ai li poti nei fa tau sanga i tupe maua vanga fa fai a misa me donations e ave tu tonu foi le ai inga foi le ia lo pulenga le la ia o lai lalo le MCO la do momento foi ta te ripoti ave ta to financial statement le MCO o le lau fa o mai ma to lusu tasi lusu tot a pasi foi la lusu fama le lusu lima ia ona fai foi le tulanga na ke ta sela ofisili tu langa ye fo o ini se kale sia o le anga e la to ai singa so so ni mai ia ele o fa tapula a o ai e tali mai tali mal fifia ele o fa pe o se si tu o e kale sia ia ma to te fo ai fo ia o e kale sia na le e so so ni mai fo ale o mai le tu langa o e mai fa pe se me alofa le kalisia o e sau mai lalo e kalisia ese o le mafuri le na mafuri le mato tu pele na maua mai New Zealand ma Australia ma Amerika o kalisia ala ilo le lei e tanga te lotu uma va venga inga lai fafo e fai le mato fe mato fo ai malua Emil Fontelle fai le mato fo ai le temio o conferenci e temio conferenci appena uma vo la isi e kalisia lai Amal mole la fionga te fono le tulanga le stock exchange ma company le free economic zone o le safatino le lo ilonga ina wa tau au ina le proposal mai company ia mo le fa au fi mai tsono le atunu o le sa fai le lo ilonga mal so enga al fal tupe tu tonu pa tasi ai ma le International Monetary Fund ma le DFAT Australia le sa avatu ai folasia le leonga onga o tūlanga o iei sa mua pe a whai e talia ia whai ngā whapisinisi ia mai se o le toai ngā le pe au mai tonu. O le alava le mea nau waila o fionga ina ia una ia pe a whai o lewa i ta oto ia le iloilonga lea ma le whautuanga fui. E le i taitai o Samoa i se tūlanga e mwhai o na ngā whatia ma talia se ia whai ngā pisinisi ia. Ia, o le tūsiri nan whanoa noa. O le uta unili poti.
Ai le yo mai seli poti I lo mato I tu malo o mai investors nei no mai. After all these years, ova mas futau sango fatati. Pa wala le upu le uta umai nei. Na wa sau mai lungol fal tu tu tono lalangi ma me uma mai fafo. Ai le se fesira fa inga pe no mai e company nei. Issue lai se nei ma faina la to fa ngai. O fe la lipoti. O le a risk ma me ia mai tele no ma mai tele atu. Wa fa ngofia na fa fa upunga na up till now. Le se mea. Au tangata nei no mai, ele fatan me no mai lalo se kapeta pe mai fa dilo matau. Na propose. Na issue lai sen. Na issue lai sen me lua fe se fu. Lua fe se fu wa tau mal temini. O fe wo ye. Le ai ma se tali. Is that how we treat investors that wants to come and invest here? Ale o mena le tau te mana mia tupe fou tangata fou, opportunity fou. Leo sa no mai le upu tonu ana ele ready sa mo. So when are we gonna ready? O le no mai company fa mal malama il suyo mo le treasury mo le central bank amana o mia so soni. They can bring all sorts of services and expertise e fai le matau. Ala me le ye, ele me fai. Ele o mana na o fai. Ale nganga le na ave wana ala na malanga yu mamene. O le manifesto al fatu tu ele tu sa mo otasi. Tu pe fo mo le tunu. O mo foi na ave ye calculation an company nei. O le tupe le ale malo e fai. Ile tau sanga pe maua. Le ai ma se me o mal temile nei. Ai ala no na wa uia. Langa o poloketi. O poloketi na ala mai lo tu malo. Se fulu mo tupu tau sanga o te tongi le lisi. E fa atali e fau sia ingo mene. E fa peo mai tangata ne na tongi le tupe e lise me tupu. They pay all this money all these years. Ai le ai ma se me o faia. Le fo e pisa ne te umai mautato ele le mini ai. But the commitment was there. Ale wo mal temini se fulu mo tupu tau sanga. O a mai le proposal to tonu. E ma fai ona e fa atari se fulu mon tupu tau sanga fa to atari sa proposal le mai. A fai lo le wala le fai ni talo fai le tunu. E le ai se me fau e fai. Tato walu el me masani le pa wala. A le matou te angani atu. Look at the world. Ba ai le langi marta mi sanga le wa ye. Digital transformation. Network, connecting, banking system. Ma mea, lan me le tate, when are we ready? Alo mai company. No, mai malalato teritonunga. They will bring the services if some more needed. E ale wo vai tu lava. E ala na poloka uma mele ona leta o sa sina mala auti. Ye ma fua nei na tupu mene. But na vatu me black and white. Wa uma na vatu. If you wish, I will give you the study that was given in the treasury ia mal central bank. Na tau sila la ia. I will provide you all the necessarily information. Dokte loile tupe maua sa mo mele pe fa petu. Ya le ala bala polo kal temi nei. Ala tato tari la fai. When are we going to change? Ile ta mir sanga la wo ile la lo langi temi nei. Ile la tato wala ile. Ai fa ta nu me ia na tar sanga toi. Aton wetele se la sanga fo. Malima fo. So ani fo, tupe fo e mai le tunu. Ya favela, na mo mai ale upuna. We are not ready. So when are we ready? Lau fionga, ole iloilonga le sa fatinoina. O niso vaenga o lo o popoe iai le falitupe tututonu. Ele o malosi ma ele o lava tato tu la fono e pui ai le atunu umai to enga whainga whapisinisi ia. Lea lai nau lava ina ia talia ma whaaufi mai tutonu a o lea ele o ato atoa tato tu la fono e pui. Ole mea tonu wana na lena matu whai atu ai. Ele i whapea na o mana o loe mai lo whai lo. Na mana o mai tilo to al tato falitupe tututonu. Tato Central Bank. Ma tato treasury i le au ngā le mea lea o no mai leo lato e whaule tu la fono e batu a mai fasiri a batu tari ma whaule me fe tau im tato o le mafu angana na isu mo moe business license langa i loa i le lalo langi o la tau le fai pisinisi mai samo ale ta pena tu la fono up till now ele mana na o ta pena tu la fono ele mana na o ta lia swinga fau ia mo le tunu
E tau te whapea i la. Au le mato mau. E lei whapea na mana na o e o mai lo whai lo le ai. Look at this. Se furu lima tau sanga o whatat. For you as a prime investor, ele mawhaina e whaatali se furu lima tau sanga, whaatatali e sau tar sanga se atunu. Pa wala me whai. O le sawari ro le se atunu le lata mai. Ai ona o le mato whenga inga, whaile le mau i o mai asi o tū malo. Toso mai nei le manuia i Samoa. A mai le mei nei o nei le tauna wha mautu i le hap o wha aftaua inga nei le stock exchange ma le tūlanga o financial center. A whai pēo no whai atu. O mana o mai company le offers whanga whale se furu lima i le malo. E asi le fia tu lepa. Nen tau whai nei isa balalo me le whai ei. O ina e o mai company o le lalolangi le stala i. Tofu le office a wha pēlua se lau company lua se lau ofisa i lunga ina e mai lo ia su e tusi ma la tau e vaia sea ngā company to tonu o tātou i le tātou financial center ma le tātou stock market e peitai it's hard to push le tangata i le o mana o e whaatau nu a leo mato whai atu ia pa ola valalan me alo iai a whai e lei loa pe le aulo na tō mai o le ano mai company ma le tō mai e whesoso ani le tunu they come to help. Ya vela, ya le lau tau mai nei, le fatua malanga i tu nei no bolanga langa tau. Wa fia tau sanga. Not even a respond to the investor. O a ule fe ngai mele investor lang ola to la to ngia la mato. E kala e lisi er company ya mato. Ya, ola la tari la fayat. Ya, no fo malia investor o le dead investment. Se fulu mon tupu tau sanga o to tongi de fanua le se me o faya. Ona le polo katu le malo la isene. Patu la fono e fai el ploketi ina ia manuia le tulu. Ia na feeling ia lau fionga le si fo itato whailoa inga pe a fai e tū lai atu, tū lai mai oto i le whai ngā mālo e wha awau ia mea ia tā au finei. O whea lai sili lau fina ngalo lau fionga push e ui lava o lea e iai ia risk factors ia pe teu mua ma whai ina ia ready sa mua ngā whatia. Ele ai se manatu e push se risk factor. Natua le ai se manatu whapena. A mai lapo a risk factor. A mai. Ia na tala noa na ia le tūlanga. E whaafo e whaitu la whono. E le whaapea au mai tangata mai whaaf. Ona o mai ala ia una i mai e le whaatu la whonoa. We were wishing whaitu la whono. Whaitu la whono. La na uma tu lau lava i le taimi o e whionga e a whamui nāti tia liunga. Na pasi e se whaenga e a mata le stock exchange. Ia na uma tu fo, na uma fo. But these people, o tangata tu lau lava, o tangata investor se o mai, e sa ili me teu whaafenga luenga ilo lato ta mau ai. Can you wait? Can a prime investor wait for more than 10 years? I don't think so. Ia le balau o malitulanga lea, e le whaapela e whaatu o lo nau i sesi tu o le push po lea, wa le whaapema, ia, nau lau lia malona i tu mano e manui ai. I will provide you e whamatalanga atoa, what is a financial center, what is a stock exchange, ma le tupe le tunu e maua mai e tausanga. Lawa fionga, o le peonta uaia risk factors, o le safsilingi e le Ministry of Finance, o le whaupunga e whapea ele i aise whaavaa wha le tūla whono o ngā luenga i whai i Samoa na talia ia kampania investors ia lua o le tūlanga o na tūla i mai ai e ono o mai ai ia investors fo i e whai asoli ngā tūla whono taipe o money laundering ia ma le tūlanga fo i lele o whaatawa i ngā ilo o drugs e whiawea i ngā tupi. Ia, o le mea lana lena po le tātou mālo. O le tūlanga tāu, o le wa e whailoa mai. O la ofesiri fo i lena watu le si fo i tātou press conference. O ai tonu ai whaua tūla whonu. A le wa malele mai le aso. E whapea mai o mai lātou whau tūla whonu. A o le tūlanga tāu, a le olo o pei fo i ona sau noa le whionga tamai taipārimia. O le ala le nā. I le process an malo, i tūlanga i o applications o compania mai whafo e fia a vea ma investors ma whaiati na eia. O la le process, talo sanga atu i tātou MCO, a watu tō kapeneta, pe wheu tanga i mai tu malo tai peila o le o lau whionga masasina.
lona lua o fesili o tonu ala inei le stala ile ia company wa man to fo ile me faina le stala ila lo tato MC se foreign company o ai tonu ala le stala i company ia le wa ta o tu langa le as full to sanga le se atina e lungo o la tolis o la las fo fanga ye a fa ya la le talia le malo le tu langa le wa pe le lisi al to assassina o la me la fa ye le tu langa le Sei fatu mo mola utali mo mola upulana sa no ia e mai fa fo mai fa tu la fono e so soani e fa usi ingo tu la fono o fa sa onga le na ala batu lava no ia leot langa o mana ye tu la fono da la batu langa leot ton wan tau nu yel mta upu ina o fa tele no ale a wala process le te sa no mai ai ona wa ia ia tato tu la fono mo man tu fo tato tu la fono mo o tato citizenship act o mana fata tia tu la fono tangata sa mana na family ona invest sa mo ma wa umana citizen ma mea lan mena tupu le ai ma se me tupu ai sa ele se investa fa vale tu lo lava e sa we invest se me le o lona mau tu la fono ton wa eta te pis ala ba tu lava no la ngole o tele sa fe ngai male ya fa maro after mo le avano o le tau wane i mea i o special economic zone ele se mea fo o a fai fo isi leva na tele atulu o la langi o manuia ai i mea ia a fa pupu lo na famtalanga o le fa le o le ave ia i o le o soani ia i se vaenga fa pitoa o le atulu ai mai se vaenga fa le tai pe sasina ai mai se vaenga fa le tau le ini mea le ini atina ai fa le o inala te pe ave anga ia ona paela ia ona tupu mola ia vaenga fa pela to te lo foi America me foi e desert ai watu ai fa ati dai ia le umia di tiro tu ia wa ola mai fa penala le concept le mele o tato wo fo le mele industrial zone pe ia se va fit farm fit wono le fa tu ai le ai fa la mai vai tele ma tu ho le fa pena fo fa sole fa pitoa vai tele fa urta o fa lua ia la lisi ia mai foi mo meu e fa tau mai fa fo pa o tute racial tax me o ma fa pena eu ma termine o me ana la foi fai foi e tato malo a paul mele e sa no mai ia la audio le maria toi tu langa fa le ia le o fiata sanga o ta tia tato foreign investment act ale le ta pa wa ta foreign investors ia le tele nei samu ia le o mai fai fa lolo ai tilo la le value added o mo meo o fa man wianga e mo mai e mele e le tai ana tele pe fa tusa i mo meo falenga o si oloa ia male ta ma meo fa tal malo o le o mainga la a company la po ia e mai e le se company e o mai a e la tele tilo mo e ai me o mai e to te sa no mai o company o ma ava e fia miliona le fa tu pe ele me fai lana te ia mo mala mai volta ao sa mal miliona toni mai va pe e fai mal vai pe e o foi la tato malo e mtanga luenga o lo afia e fai foi la to filinga fa le anga ia ia ilo ai o le ai o se tu la fon o le fon na tato awai o le afa pe o le o tato tilo o me ia fa la lata mai ai ia company na ia tupu maula tato atulu tau lanta tilo ia fai tu la fon awai o le faunga tu la fon o tato e fai tu la fon fu ia fa tino tu la fon e fu anga ile e poa fianga i tono tato atulu ia on fa penale ana na ia ai o lo tato lunga la ia le fa mai le red samo ia o vai lo ia mi se na fam tala ele lo la pe fa fiana na a fua ia il to mai le ia tono tato tu o mi pa lava matoi a fa pela fa mai ya wa ia ta lo fa para o le insult le mena i tato tangata le fa mai le ready samo ele sa o le tu nga fam tala nga fa pe tu sa la fa pe mai va le pe la o to i a poto mato i pito le la fua ia ole sina fa mam la manga na vai foi la ia ta tilo la ia le mena malo sa fa termina le fa
a mata mai vai tele ya o vai tele la o industrial zone o pe o nale o lo mai o se fa ta ingana le ala o transform mai temine ile temine le fo ita sang o le mea na e tauna tatou tilo ai o mea na o lui tau po risk ngai fai mea uma ele mawhaina e eliminatinga se risk ai mawhaina e mele tinga le risk pe wha whena e wha tontonunga mea la na e tilo i ai pe wha whena e wha tontonunga ai le mawhaina e wha pia mai le se risk au rol whaia ele ole luina e whea ngai ma tangata e whea ngai ma mea tau atia e polo mana o atia e le tamau ai o le lui o le mafau o a nisi a wala e mawhaina whai ina ia tau nuku ai pia le wha moe moe lea ia e le toi ngā mea whale le lau mai investors ma le 4 piliona a tātou le wha tonu tolu a wha ai wha mua le ia le mea lea ia le wha solo lea ia wha pena te peila le mea lea tupu nei le CPI le Citizenship by Investment lea e 4 miliona le ia vaila o lua festival val lea ngā lea nā fo ina whatua le tula fo leo maltamine le tasi se investor au sau ya mai se wa fo a sau e la watu malmelea ya paso solo ya la ya fatala ya se o vaso le se fono le committee me un fa pena ya e un mai fo o fat ya le o mai lo a o le o avalua le ta to tiro e awa lawa tu sa lawa ta tala mal fa malam ale la ele o tau te tala le fa malam tau te le o fa ngana le fa nga ina le avano le ila im fai enta to anga iru pain sound no ala na le tax male a fo mal custom duty mele ta fa mo moi a le ta wa tilo o ani si avano le im fai ela o le fa ala tele le ia ta to avano ai mo mai ta to pe mo faftai leota ola nei mai faftai leota le 4 miliona e mai investors mai fafo avele avanoa le se avanoa ai o mai si investors o mai ai ka lafu ka ko kai milion ngai le nupi fa tutu ai la to company ma la to business a le la te fia tuli lo atu ele la ititim ta upule tala no ina te mi le faftai le avanoa ile sunga tai fono Siriel se fulu tau sanga o fataltali lo itu malo ia telefoi tau sanga o te alua tui sa vai fai so ngol melea o te alua tultuli e tele sila fia le anga o te fia tultuli loa le fa maoni o saunanga o te ala tua i tau sanga na o tua na ia tu i le fulu tau sanga lea o te alu i o i le pitoa i o mela iai fale o faatali ai pasi ai ngai o tala tua sa sina o ngau kei loa e maua mai elfa maoni o ke alu la ikua i me iai ka ia a inga ngai piko ai kua o fesili ai ole tala no sa ma ule ngata ai lo walwatu pe a mal 5 tau sanga taluai o la wa si ila ko pensiona o le vanga si ila ko pensiona o le tupe le mai i fanua ia o te fia fesili atua po le investa le na le au mai ai tupe le e manui ai ia tangata matutua lo tu malo tai fono pe ese fo i le na investment o tangata na tasi le sa mato fai pa anga e ala matanga ai e to lua nei tamari na ye ona lu le fa ma muru le si ufiu fatali ai tau ave mai tangata e to tasi le temi nei ai to lua tangata sai tangata mai Amerika ia mar tangata mai le malo Asia o inala le upkeep mai lava tangata le mai Asia ia matolisi sa masani na ye e o mai lava la temi ni tau zanga voi nei o te sanga le tene e lai mo fa manuanga na le te sa no mai e tu fanga le tu malo o le ale fa manuanga o tangata investors ia to toe mai le ta o fiofi mama wa ye lo itu malo o ani ola to fa manuanga o maua ale ana al tului mai o tupe au mai tupe more than 10 years ai le sela to me o fa ye nei po se business o la to me le ta o fiofi mai ai o le me pito silina na mato fa fta ai o le mato whenga na osi matangata nei. Ma le wha moe moenga, e wawetali e le malo o suinga i e le na watu.
masalo le tausaga lenei a faalogo mai upu ia ua toe fetua le malo o te matua te lea o le afia le faasisila nei le palemia faasisila Central Bank faasilasila le Treasury o le matua i te lē lava o le aafiaga i una teʻi ua keep up ai i tagatai ona le tulaga o lea ua matua i togi mai ai luma le talia o latou tausaga. But look, this is how they treat investors. O le whaatalanoa whaapeiluga whaalaua i tele. O le mai mōma ma le lalolangi atoa i tangata o le fia investi i le mele. Ala le upu lewa latu e zamo. Le fwe whasala lau le observer le tele o upu ma mea matautia la e a fia i o latou langona i le puipuinga mo latou. E lo fwoi o la i mta upu wha le lo ia la e wa i atu i e laua nga i maile mta upu nga i tustu singa nei. Ono le mela le te sauno i e leilua. What do they get out of all the investments all these years? E leise mea. E paua le mela e matau te maua, o le manui o le matau i tu malo le maua le lisi. A o le whaatali le malo. Le whaatali le malo pe on sauno atu le ota. Le aise tu la fono, le aima se mea laa i luma tangata nei na unau e o mai te uwha whenga luenga tu peizamo. O te loa o le i tu aingo taitai e te maanga whangawha. Le whamamawina o me whapea. Awa iai le taime fasilingi ai. Ia lau sunga lela wa ufasili atu. Ua sili ia se fulu tau sanga o au mai tupe ia. Ia uwha maunga ua fiani miliona o lilingi mai i le tamau ainga o Samoa ala i tupe ia. Ia, ele o ia te au le whainu me la atua tua pe ona uwha atu e toa lua tangata na amata me la amatanga. A maul mato tolu se lau wafe, ma lua se lau lima su wafe, lima se lau lima sfulu i le tau sanga. Ia, tupe na Samoa na aluru le ki up le si tangata. Ai wha wau mai lapa. Ele la loi for tolu de miliona. Ile taru taimi nei in whaino ua mai o mawha maunga pe awa pe 4 to 5 years. Whaftai. Pe a whaila. O lan mena la yona tuai o no to whaasanga. Le whainga malo le whaas. O le wo mai tonu le la uma. A o lea e pepese mai ele i mawhai ona tonga fiti le tu lea i mawhai o no mai investors o le almen whatuai ai o ai le kau ai. O le ala tatu o le MC o na handlinga muri nei na ua whiwhifo le ota e tau aven tau. O le minister o le sa minister tupe ina ua ufale le whatu tu ele tu sa mo utasi ia mo pola. Ma sa fono whapitoa le soa komiti al kabineta ma la tō umane. A velo la i o le whapunga. O le o le official treasury ma le Central Bank. E whaile piti tiriti stati. Ma vai uma tulanga so nga tiutiri den so tangata uma nei va o mai le so le se me wo mai unless uma to vai tu nei lo fasi sila me fia me lunga le risk o matau but ile respect o le va fa fenga you investor ma mena ave me le se me ta si wo mai los yeah, o levan ko fai foi oko. Lau sunga leo tai e tele ioi awa lean o lena tofi o ia ilunga. E te fisosoani. O lea lau tanga i iai. O lea mela e tupu ilunga. Le au le i o talia tuara o si. O le li potila sa o le Samoa observa le ena whapea mai o le IMF. Ya wala towi. Wati le ainga whale tonu le reputation o Samoa i li poti. Wai pe o lai e mua pe tau whale anga mai i le tūranga lai. Lai, o wai le se li poti. Ta o le, i aise le pe on Samoa fo i le taitai. Pe le se li poti o mai o whapea mai e teleris, ma mea whapena. Ele o justifying ele a fore ele offer le reporti po ia mea umai nga pe dan falau telia a tu mai ala fai mai ai tu sa ora wa mai le warning ia Samoa e lau tele foi na fai le mea ia wa ia ele o anga tonu le ia fati no o le tu nga ai me sa pa fa pe o le IMF
e fai mai li poti le wa e understand ola fo e se sia tonu sa la to tilo e so songi ai le mele ai lo stulanga le wala o no winga la a fai o le ta is fiata usanga o fatali ia investors ola walu fa upunga fa le tonu la ia ele o to e sefe tele sa mo nisi tu ainga investment pe o mea ia ia wai e a fo le e o mai ia investor e o mai loa fa pe ma le fa le tonu atu ia tatou ona o mea ia le ai se framework ia mal fa pe mai ele o faina fai ona le o tele o le bureaucracy fa le i tonu o le fa tino o so soania ia no le ta lai fa pe tatou o yo a tu tilo le ia tu no la iti la langi ia vai ngale o le Caribbean ma ta mai nu lai o le matua tele la vo atina e la te fai e tonu i polo kala me fa pe ia le te tau fai atu nei Samo ia pe se so sani aku na ile tatou dau lo fiona le na i talo ni le o ile stala company le stala company le stala le MCO a mantuala esele o campanila esele se lona te le stara momo ia nga fa kwa mi faila ia nga apply lo business license esela le mutanga luenga le ia e faia ia le business license esele MCO ia nga le stalanga la mai faina a le issuing al business license on ta faio inga mutanga luenga tute so ile issue la asasina la le stala la asasina na to stock exchange osasina ita ilo ia fa sa mai o sa sina o le land owner ele se company vale le I mean na pawal me sa sina la faina al fanua ai ya fo o company la ia mai fi fa se la ko la to le fa fe ngai ngamba sa sina e la telisi ai ia al fanua le sa no e la ma wala to a o isi la me e fa wai ia mai o me la na o mai ma company e la te so sari le fa wino o atina e ia la te fo fa no fiona se tai fono ole mai tau le is wal what of this yes futa usanga ole na sis le mo na tu langa na sa obsinia le ia ole sa sina e fa tino ole o te le tau sanga o tau kisi ole asa te leo e kai fuafua mo le matulanga Matoa mata mai le lisi le tolu le ono se lau eka mo le faritani malo lena mata mo mua i lava lisi ia ma le lua se lau lima su eka o me vo le tasi e na alo le temi nei na ua fatulai me loa o le a fataatia uma isi lisi la iki e le tasi ae tu fatasi uma i le ele leo faafe eka le temi nei ia o le tulaga na le e o ma le temi nei ma le ua maua le matou ola pesili le ato a fa pela e umane ai le tsala ai mano ai o mai do investors ia plain loa ia fa no ai wa ai ele se me fa pena ila lo matou ia inga that will never happen o le matou lease agreement o a mea e fa vai le lisi fai ave fo ia inga manu ia le tu malo manu ia la to a uma vo ia o la to e tu ele ai se me fa pena pe me vo le pisai a mene te o mai company claim le fa moi pa ua le tu male ale o me len sa no ile ota it's a bad reputation mo tato nesa tato pepese tau sanga uma nei e promote the mall investment bill e o mai tangata e fa te fa finga luenga tupi la tari le mai ele of so soani se furu tau sanga va tad ele talia tau sanga mai ele fi talia le fi faia ono le Samoa is not ready. It's such an insult le upuna mo le tunu. ai no le stala ila lo le ngo lo fa na company Ia alu e mai le fa mo le na. le o le fesi Ele o yai se me fa pena e o mal temi nei. le o le winga lo fesi e ma fu ai na le talia pe Le ai ele o tu langa le na. Ele o tu langa le na. O la fa na o tangata o le tu malo o la to e pu le ai la to wa ia to tonu ele nei. Ma o malava na tu mai le tu malo o fa tu langa no le me a matai company mo la matanga. La wa ia. Ma ele na tia fo me na tia yo inatu.
la wo ne le temi o solonga le le company la tu ya la to pa wala mena mato tu wai tanga tanu o le mato tu malo ina isa ki wala mele por el temi ni ia le mato yo enga tele tonu lis ia le il temi ni ai o su el temi ni poto ia mena o le amatanga we need to make sure we are secure ia la wai temi ni la fa solo Fasili fa mole le otsa ile special economic zone le sa le proposal le sa tu ina mai o le assessments le sa fatino ina ile central bank ina ua tapa ile kabinete se ilo ilonga ile proposal le o lo fa pe mai the proposal is too good to be true ile tu langa fo ile wa le au mai e lua te sima le 5 biliona le tupe le fa pe e au mai o le sa fa ilo le tama i pale mia o le tulanga le o le tau manage le tupele fa il tato paketi le biliona le fa fo ele malo ai pe mai le lua te sima le 5 biliona le fa fela ona au mai fo ele tonu pe e pe fo ngale wishful thinking pe it's too true to be too good to be true e so no anga wala o fionga le sa fe loa i mal tama i pale mia i le proposal le mana ya le te tato tilo ele proposal a fa pe o le faina stupenda na tau fa pe o mai ya tonu sa ola me le pa pe na le tasita sanga fa ele a tato e tele tau sanga na pa ta tia mai le fa o le project a wai e ai fu e a fa pe o fa le ngala fa ya ele possible ia le fai a to se a mata sion se lo e tanga mani a mo inga makamra marka o ku mai le mele o le tuka nga o le ronga le al malo e ngofa kasi male investa a titilo e fai mela ia to fatu langa la ia o le reality o le mele ele fa pela e mai mo ile le tupe ile tembe tas o la e wa mai e fua nga ile implementation la fa solo mai fa le wa ele role malo fa fo ile infrastructure a fa pe o la mana o mer vai na o mer le tise na o mer fa la tele ni o wala e o mer na e tau fo ona committee e malo e vai o sa fanga ho na in tau o lo ngala o le fa tinonga o mea umai e fai fu fa pena a tonu la mai le amatanga e o titiro tuai stu ku tu pichu ai tano e talepele fa tinonga ai fai ili le mato sa fai la lo e true wala ele fa pe ele o ai tonu ngala o le winga nga ale mo ringa mai na mele tu sala ufa mai a to e ma fa u na me pe na se miti ele mo fai na fai a uia a tiro ia ile a fo ile fa nga so longa mai ngo o le atina o la ele le ia la te le a le ale ava no ma tu fo la o le tau incorporate malta to ula fono le o CPI citizenship by investment ya rona wingala ele va pe mai rol tu pe avelo el passport ala se longa tau nu mo ia le fai o le fufuanga le ia na fa pe le ia o ele o passport la le e fa pe na le so se project la fa pe na lo fa ton tonunga ina ia fa mauti loa o la ma fai ona na manager tu ia risk ia ta ua ia marisi la na me le fo sa ta ua fo enis fa pe approve loa o lola io o investor sa ili mai tangata o mai langolango wala to ai lola io tupe ia na lela io se plot ia e tele ala no mo me fa pe na tu ai pa sa se a fa pe o la o man fe tanga i le ia le malo ma company ia fa tino o mia o le tute la na malo e fai na ia tam fai fa ton fa le ina ia manuia le project e pe ona fa mo ia a tu ba imela fa nga malo o le si le proposal le o le fa ititia le o le mai family ona ile lima sela wa fe mele CPI to te pushing le mel na pe fa tu mawina le family ona le temine ilo e o lo mal malama le wa ia o la ina le miliona tu sala o la tau na faule tu la fono
fa mai le family ile miliona ma ya awala a miliona lo no nyala wa for the tele investors why ele se investa to tasi e sa to ngilang miliona mole ron passport no bai ai sa watila ele miliona sa watila ol melan la ya la on pur to queda ya investors fa pe ya sa ol ta to ta limas full miliona ya ona mantuala fai tu la fo le fo e fa ta pula ale fa o passport e mau e fua ile tu pe la ya lo winga fa pe fa ta inga e limas full miliona la fa alu mau la limas full passport la ia wa to full ia tangata male va fa pena ole fa nga sol solonga na ole o fa le atina e fa pe ia le supplementary budget. Le supplementary budget. Oi. Ole ale ese mele to mafu angale u failoni. Ese si mafu ngawala fa pe mele fiona mitsta. Ola la va pa ke tsemtsanga pe la to paso. Ese si mafu anga tula mo fela le ese mai le pe unta wen fiona te te. Le to te manatu wai e peiwa so watu ngalwai tulangon le ayo sa supplementary budget. Yeah. O le to nga me vale le wai ta tele tau le nga o mai mere. A fa pe le ta te lo o la fa le to lu afi moli me fa pena. Tau la ai lo le ai lu matu le me le la tu. A fa pe o le me vale le o le mana o mia ese so soani al malo top up ai me na ia fa tau ina fu la me fa o ale la ilo o le la ngau mai afi wa tau no o le van tau la ilo pa fa pe o la fu le la le me o le ngana le fa o supplementary da ia fu anga ia le procurement o le fainga o afi se me vale le se massive ngalwenga e fai ina ia mafai ai ona fatino le ngalwanga le awala e sa o lae asolo leia ai le atu la mai la ia fafita ulia o le ngala na o malai le ia tu fale o leo ai pe falling mai ai o te ofo pe fa o le fato ai loa masina le te andel mele o te ofo wa o masini nei ma equipment nei e vai ma mau le ia le fainga maintenance plan le tau ona iloa le ia la fa mal tatu tala falongo ho ai la fa mai le tele o fixed deposit le EPC na ai i tola al pa wa lalo le ia le afo le lus full pasene le na fa pa ai el malo le la was struggle ai au te ofola u le vave na to pa lalo ia tu pe ia pe fu atu ia o lana la to loa o lo i ele fa ti no la se maintenance wa le la le fa to ai lo le o le se tu pe o le va ta una fu e mamao ia le fa ti no me mele era la lo wa la me wa struggle la ile EPC ai le struggle le SWA vai o le SWA foi o le service provider e fa ma avenga foi tangata ia alae ele o tangisa ia le SWA i lana ia foi role life tailo e to pilot e o le SSA ia e o fatilonga pulenga ilunga ile level le ala yo tu la mai se me fa pe o bela na le to foi to la tali tu ta tiro mau e a fa pe ala wala to lo inga mau mai wa no ve mai fa ta pena mai le supplement ta taulanga ilo o afia le tau la fai lo supplement ya mari la ia fai ai ola ya le fa to ai lo ai fo nei te mi le la wa o le wa o ka mai ia ni ya fifo ya ma fa le ole ya ole fa fita u la na le tu la mai ai le te mi ne o le o ta le tulanga le maintenance le o ai tala ngona ngoina la le komisi su o
O le whaiki o le whahenga pēr tā. Ola le yo wa pe sa lo fo ya la tonga tai tai ya vera la tanga o tu sa le la so e le mana vale le ma kam ta ya ma pe fuwa ya ile tu la ngale ya e pe o tu langa vore batu sa no nga leota era priority na temi nei o priority o la mori o ko pe ole mele na le avel fautuanga ile minsta male mtanga lwenga. Our priority ia ola modi tu la ia se fai se su ngal metonu le sa no ile whose fault wa le u falo ngotu tu ia fa pe lusu pasene len fa ma tanga tele u pa uele fa tau sanga talwai a fa fele men sa we temi lusu tosu tau sanga talwai sa forecast e au tatu ti tiro temne o tu temne u to tele ia le power utile so tangata ma mea sa fo full menena le ai ave peno foi tu sai ai le fa file na mai ele kai o afinga capacity service kai kursu kausa are we 30 years yet ele ai so something was wrong in there the number one mala file sa vai o pa un me fenga longa ko kong who deliberately do that o ai la tangata le alofa le tunu o fa le anga me fenga lo ma le tu lo lava e tate musu e fai se tala te wa fia I fuol tinga ino la fenga ben but ole e matanga te ole ai fil tonu I te lo e a fia tu langa ia la le me ole a fia ia fi fona fa a fia te taunta tu fa per pele service ai fa le a sa fa mai it is stupid so whose fault to look after for the money o ita tauna fa pe mal malo ole se tupe fe maintenance ma me the treasury a mai se so soni il malo ya mato ole la tupe oila le tato tiro e so whose fault ia o le facility le na fai muri al temine tauna maini me e moli alfa aftai wala te lo o le pule le nei le fato al watu to fa sola o tu atula ia o te lo ma tu atele al me tanti tilo ia i lumana I tu langa le te tau ia la mele na suenga ia ele suenga fofo o fia fai suenga tele ia pe al meana malo le pole anga wangau ale anga tu langa na le fa pole ai la tu fina galo a fai ese company no se ti se sabe to do mari pisi si metal fen e tu tala lo la pela me le tatar no investa in tatar no ai nei part of the group lenta wo mai o me fa pe tangata fai no mai ma me te tele fa pe service ai me fa pe e te tauna ma fa le temini a fai wa tato lenga fatia o taula na tu pe melo tu fa solar system ia fai solas service provider mai solar sa palai mele ki se mo le tunu o lona wi a fa pe ole ma fai na fa wa tato e ta fa lan te tala le no wa le wa umana ave I solar supply ai power supply e pa privatize tato EPC ia privatize ia matua fo tele o te mai o la rangi na matua pe o lo ale a ia I te pe o tonga le ana na lo wa ia o na e ale social responsibility al ma tam fai e pui fa le ina ia o de tamata au ane tangata o le me ta ua na maua ai au le tangata mo tangata ya so basically e subsidize lava le ia service le tau ana na subsidize o le wala la subsidize ya le se ele fati longa fa le ia ile e maua ile ia le mele la mia o le mo pa si dia tu lo sunga la uli lo fina ngalo le sa folosia wa se lo to sila le tu langa le wa ia le tonga le kapeneta i fu le wal minsta e fa ya lo na ia fina ngalo e o no mersi le fia te pila le mele sa no ai o lo o ma fo e fa se komisio su ile ma fu anga o le se ile ma fu anga fa le tonu le tise ya ale sa e fu tonu kapeneta ole te fi si le tu la te vo le sa il fa se la e ka le fa pe o tongi ngai fa il tatu atina tu fatasi ma America Samoa a wale na alu ta upuna ina ua manino mai na ua maua mai tutuila
le fato ai lo i tatou nei le fasela ue ka le faila tina man ai le se sila fia le palemia na se fuole na tula ele ai se fase la ue o lo pusa o le na na le si la fia el palmio na le se fase la ue ka na tala noi ele vo se malili enga ave se fase la ue ka ya tutula mamanu le se me o tulanga la vol for sanga le sa ave ma director o le mafle temina o le alo tau to so mai ni tupe so sani molato ya el watu mtato o fatela no nga lava lana fai na fatela no ila lo le ato sa o le tina tu fatas ai le se me na fai o le se zenga la le na mal me le te sa no mai langa u matua mai o io le pa io le tu ale oi no fai le ko le tu la ile ka benekta mal pan me ya ma na ya tele le tu langa o ia ta to paso nei ko i amalo la vai ngai tu stala ai i se va inga i tono palmene il fontanga lena tona etene o se matua tu langa matua matangala ko makangala o le mesili na masia sima kongi ko rusulu langa we are the first ale kau avela wanga le malo e ko si sile ye fai olo le kor kula uma lango fol palmia bar sui palmia what sing to do makwale mafaufaua ane mafaufaua ere ka kaunga kupu me fa pengi me ngale makke mamai il fenga malo le run e manai norchi come on say kene no palme ko ye le palme should resign we go back to the poll ai se io mai se fenga malo ga ia ko le e la ko ke pule le mo manga mien me ngal ke minge ke lo palme ko ye I don't know sel palme o le anga le u le man kaunga resign o le auto fisi so atu ai tatou felo inga ai se atu tele ave ai fam sinonga e a fa pe to tsi le fia so tu la fono so li fa vai le minority gam o le fa tra no ma to foi o le pa tu la ngana na le di terminator mo ma to fono na solu what is the best scenario solve al mele tu ai le ta fa tali la ma to foi Ola la kiro le yan me so kula fo mo le. Pero sa mo ku ale le temine. Ba ben me lo tu. E ko le si le commission of inquiry ele manga o pan. no pan Se ya fa sala no me le so I. O tato lo le o ngo le so. Na me temi e o fa lo le mbanga I fa ngo fa yunga. Ono le o le fa fita o di matu ya. O le maku ya o te pe o modi. E si lai ele o pele vai le mau me ai fere lei va le o ka vale mau me uma ara ma ku ya le la cosa mai e ye lo nei tu fa pe o su e mai so ani malo mai fa ele va le alti tiro me tato tonas what is the state of emergency mo sa mona o pe o power whose fault our fault o la le fault o mo state of emergency o le me tu pu no fa na tu lo a fa ma matangi o me tato te le to pule al mele. It's our fault. So we need to fix it ourselves. le sa tu fina ngalo le mta pule sai a o leo mo li es tasio te matai le o mai fina ngalo o komsino leo fatel no nga manisio tu stala lava yes e masalonga le la fi mai tuani ngayo inga fa porkik sa fisingi fo te el malo te mai te palmi o no foi le fina ngalo pia ia ni ai finga fa porkik o no tu sile na avele al malo la sa to sile ye ele ai sa matu wa fi anga tasi ngal manna o le tusi na fai al tintiti ele la na tusi o ai na ave ia ave le al malo ave le ag ave leo ave el palemia o ai se tangata e nofo fai se tusi ele ai la sa matu wa fi anga langa na foi la eu mai fa pese politico le ai tu pe tu li lo le matau tu pe le isa mato wa ya nta pa wa le me ono o tangata o lalo o tangata lango vai nga fai they are well supporters of fast al matau puna tu we have nothing to do with it la vo lau tu ai me va pena tu langa fa por kiki ya e fa pena tu inga le nei tu wa ya me mo fa le tongo fa por kiki manu le wa ye le manu le futelenga masina lupe e isi mato filo inga foi ma lau lau te fono ma te tai
le mau te le atu. E sa ta uai pe o lau to fa le sa tu atu e te ua whenua i marsui pāle mia. Tūlanga le au mai ngol toa iwa lai o, ai se me tau whina ngalo wa le wa mawal tatu wa wanoa. E le ia le fola atu i lumamea, ia whafonga foi le atunu. Ia na manino lea. Whaptai, tūlanga ia pe ona mo el mapso ta inga male sui pāle mia. Ono au le sa associate minister, le mato le customer revenue. Pela le ma wa so ta ina. Le lava sa fa au taimi le o. Fa pele ngas amalo. Sa mo wala ma so ta ina. Le winga la fa talanga langa le sa mo mo. Tala le al sui pa ni sa ko meta. E sa ma mai toi. A uma la mai toi pa. Sa ma mai toi fi. Pa. O mai fa ia le o fa ta ni. Ole si men fa me e fia mo se la so ta ina mo. Mai ta ta. Ai o te sau tau tau noa, e ia, te asa whanau e maua. E o mai e vai se la tala. Le aso muli ana na mali e ele, te tai o le o mai. O no pule o toi mana o mia la vai, te tai toi mo se whiroi. Tūlanga foi lele o le lope e luma tua. E hui le o mautu mai a se whai. Le aso muli ana na whai lola o tala na tua o mai. A o le sau. Ia, o longo foi lo tai o le o mai. Ya no fai nole il temu ya faftai o uma le avana wa le ko la stai ta ti to e feso ta ye ta o e pe ole O le asau matau i hui tūlanga sa ri mai. Iwa mo meo ngai o inga i tonu mo meo vanga whai. Mo por kiki e whapena ana whewa. Tule ia tu ole si vaenga ia ta milo mai ole si vaenga ai awa pe ia lau to fa le tofi fo ole tu balo le fangam fale se la le sa lo fe ngai male sui par mia ia fa penale tu la ngai pe nei ai la mai alma felo ingo fole le ma ua felo ingo masan lungom tanga lu sa fa pe no mo el ma so tai au fela sa so tai mo mai ile sui par mia le tu la ngai pe mo sa no te o tu ai oli il to ai valian a mili le wa to alto suldi ya sa u tu ma wa u ele tu langa pe ona ai na fili ya o lo tu ma o te sa u il fa to le o sa mo tas to telele ya ele o se ci vola va nga fa pe oni mata u tau il mato tai tai u ma fu ai o sa u te o le algo i olva sa wa lo to o le ambe to le o le ofisiri muri la ni ta upura e pen tu dia tu e sunga ya la uli e tiro fe ngai ma sui pale mia wa le tela te ia ma ave e fina ngalo o la uli e lo fa e tango e to so bel to i vala i fa ma bopo ma le ya o fo ya fa pelo tu i la o mi to te de fa ya se na tu la o ya la vala e so ta i mai ya ma fa pena le nga fo le bona fio mai sa li lo po fe me vai ngai tu ai se mile nei ole tu langa sa o lava tanga vai mo fa mo mangol tau pule e tau te le mana ia me le pela o la sa nonga o me fa por ki stava le valeni o ele te tau tatu to o fa pena por ki sa mo we need to be honest with our political career me tu lau lava langol mena na tupu fa bela pele na tupu nei tangata vale ina ile silasi ono mela le me fau a fai lo o awone to fa ta si mai awone to fa yel mena no na misa tonu o mai fa fa ta lofa that should be stopped now langol na ton wala le tupu le mele o fa ngutu lua ma le ese upu tele tai o tele ta liel mena tanga vai o fa me fa por kiki mi longia I we do not accept that ila matanga folo mato yai a fai o mato va vai se mai onol fa lai titi ina ol mita upune we should stay on that o ma vana sa fa tu le ai se me wo mana fa fa unga atoto on o to uma wo ele te tele nota to o uma irta to ai la se tanga ta fa pe tu yo ai apa mai o la to si zila tanga ta fa pena what kind of person he is e tu la isi me va pena e tu te lang le pandemia ai tu sa tu te no mai ola tu ma va tu to i ve e fa o mai pandemia
o vaenga o ngaonga na le mātou te pui ei I taimi nei. E wha popo tuai le pete, e wha popo tuai vai, ngā lea, o te ngai pai. Tūlanga ia o mātou. Mātou nei tofi fōui. E mau te le māsani e mea politiki. O na iau mātou tofi fōui le e kālesia. Mau te o sasawa, o le me wha maoni, ma le mea mea tonu, mau te o. Au tūlanga o nisi tā valenga peo na e saunoa e politiki e tā vale. E la mau te le tā vale whare. Mau te o sasawa le mea tauna ye. As I was trying to stop I want to anywhere to the book Mawina. Is helping a time. Ia, lava mai don sai, he monta. Ele, pe lava na mātou tau whai atu. O lea mātou te whetu na I lea wala e. Se wha manino mo moto ono lea. Wai bai te minil tōn. O lai o matala I o la tō fast. They claim fast. They write their letters on fast letterhead. They sign they are still fast. Ioi, fast coming. O tosi sila irme. Al mele matau te popo e. Se o mana whariwhai unga. O mana pasialo I le ATM. O oma. O ai la se si whai unga runga atu. Al tu la whona lo. E peno whetu. E to e ti mai lau TV de si vai aso le la sauni. Ia ua whai unga to ipana. E lawa mai pela on sai. Koe kasi ala ka pesini. Le ingoa matua e nele. Fai pule ole tumaro ma para tafaro ale tulanga wa ole leo ale o tafaro pe isso se press conference ha eso tula fono va engala le fa foi al malo wa umana fola fi me I le tulanga foi le ile ka le na le palmene le la nga ia wa fa lau foi ia tula fono foi le to te manna o ina ia fai swinga papa sia If a fella le tūlanga whailele, o le executive is an unlawful executive to you guys, to you. O na o le tō te whaapea mai lawa. E so le tūla whono le executive. A o la tau lai tapena mai tūla whono ia. Whamaka lai whaakula whongo, inga ngi kula whongo pe au inga whaisu inga ia. O na e prepare le an unlawful executive. Whaman mōni. Mana ia te relo pisidi. E kakoanga I luma I le tulanga pe ona lela kakowala. Well, me mo kingola. We're gonna go to the poll. If not very soon, the general election. O ngala, o me uma ia le vale kongu kemini. Yeah, man. What? Me mo kingola. We predict we're gonna dominate the vote any time from now on for the general election, not more than 30. Le fio aku kai man. So, uma swinga le lei uma ma kulanga mo le mangui o le pung e o mere wa fsidi maingi. It's gonna happen. Mai ele kau makeinga ngame. Ia, ngai ke wa ke fa kwa ua o kumalo. Ia, ke mafanga o ke fa kai ro kumalo le lo fangia. Wa ko ke le ku kanga ka e lo fangia lo kanga ka e fi ka ya ke a ko va ai vo fainga wa lo ngol media ma o ka ko pa lo ka le ki na fainga ia o uma e de ko sa yo fe oye pa le me nga ko ma ia yo kunanga ngai pa po so tali tu ale chiri da ta o chiri ri ma yapa wa le ta to te clean o le malo so tu la fono le fa vai o le nanga na le tan fa tu ne step down. Ale ro er chokula fongo ma me lai fai. Ale la ka ko wo ya fa pe te mi. Fai le me Hamilton, le fa mai fia me. Ele fo me le o malo e o minority. Sole bueno. O ma fea. O ma fea ma fai e le malo sam, o se malo e o minority. O fea foi le ku o le lo langi. Po le vasa pacifica o le minority. Pa wa ku le o mele o malo communist. Malo ngai rule, they ruled by the strength for the limo kanga kai kulo lava pule se ala ku. Ya la lava la ka ko walu eva pe. Ele o se si lava tu o aka ko wolo pusa. O mea uma lai fai le kai miringi. Le foi e pese ku le pa. O mea sori kura tongo. And that's the whole vision. Le mako ke manga e claim it from Chingoma.
e mai fa msingonga kali o mele le ma ko ki kapenga ken o ngaya la le wa ko o ngei le yele maturity van fa fa ala la vai ki sorry ala ki e kwai lo fe kawi ala la vai ki ai se ala fa mai we still hold the power and sorry yeah mai mo mai pemfa msino mai le tunu. Speaking of whamasinonga, leo mai le polo inga mai whamasinonga ina ia tauwhia pe tolo po ina le whaamaluina o suinga fo ileo tau ngol whaavai le na pasia. La se fina ngalo lau fionga ma le vaenga i le tūlanga lea. Iko fe mea lau fisiri? Le loa mai le polo inga mai le whamasinonga mawalunga. Ina ia tauwhia i le whaamaluina o tau fo ileo le whaavai le sa pasia i le lua vai tolu. Eleise me whapeo ngau. Interim order. There is. O ia le whamsinonga le nau muni nei. Ia whapeo lai su e pe whamau ia le saingi le whangowetalai. Ia ma le aole malo. Ia let the court take its course. Beside te la tau. Ia leu le whako mala makulanga lenga whaile le ruling talu i nei. Ka fia si whensu suenga. O le ale mea mai na. Ia ntua si jila whala ia. Al kula whango la vai. E wan se saingi lore whangowetalai le tūwhau. That's it. Changi leo le malo. That's it. Lo na la ngone tu la fono lunga lai lunga le fa vai ma le malo ma standing orders. Ai ole me tatu tele o il tatu pulo. Anga le fa solo le kauru manga va msino ngal nei time. Tasi ala ofisili fa mol. E ni son malo la tunu u fa alia fina ngalo ele tulanga le peso o le tisi. Ua sauno ai nisi whaapea sile el taatia lo miliona lele i whasafua ina i pele i tuwha ina i tu. Ai au mai le tupe nā lea whaanganga mo le miliona. Ina ia fofoa il whaafita uli lea ele tise. Tu te langolango ina lea... O te le i whaalongo se tangata e to atasi. Sauno al mele. I have never heard any people le tunu o sauno e tu ur whamanianga mo lato. E tau fōl tau poli pisik. O ina le na vatu e nile mato fautuanga le na vatu. O e su e se le ni e whai me lea. E na mato atu ngalu atu. La mena le upkeep al teimi o le service le whamele o ta sa tau no whaisi supplementary mo le me lea. E leise supplementary. La me len whanangolango e unforeseen. Len tato whaatali e lava mel whaasoa me latau sanga tau me ni tau sanga. E pei o le miliona. E na tau tsifia. E tele upu matal alal me le waye. Ya si tato vai ripo la le manui o le tunu la wa ye milion o tatia pela le tulanga o le fina ngalo wa o tele fa longo i si fa pe mai e tu le milion na mai mo mo la ka fi la milion nga sa foi nga uporu le pe pa ya se mata E nga na faita roi nei. O lasa mau na mamoli mai le atu no urto vanga fa up fai i le fa fitau le lo tula i miltimile nei. ya ile ale Le asa mau na mamoli mai le atu no i le to vanga fa up fai le fono le fatua uma nei. Fa tatau le fa fitau le lo tula i mai. o le mau fa vai na mai le tunu mo matou e faile wala fi le mo le tunu ma faile wala fo ia ya fa fita uli le so o malteminu o le manunga mo matou lenga o le matou fainga ma lo le tula o le damage control le tau fai langa po fe ma fe nga ye o la tau vel malo a le tau pe o matou nei. What can we do o la sa fo fa i lungo le malo si anga na tu ye o ai fa sorry tu la fon o le maula le na mai e fa mole fo la mer tau ma tau si file ele la bala nga ye tu tau fo po la tu nga a wala fo i en tau pu tu la pito si din tal vena tu no tu le no tu maude a so tu la fo e foi na malo para dia mana capineta le le tu su lima mano esa foi fa uma capineta le fa la lo ai ave tu te fa tau mai a fi foi no me sei e fo e fa fi tau le malo si tau tisi no tu fina malo la so tu la fo no foi fa ile termina il fa fita uli o tanga vai ele se men vento e fai a fai la ngal ben la vai fai ele venta fia tu pe fa pe fai o mele le ile tu a lai la lo le yang ele fai na suel ma tu manatu reality o le la vai fai fai unga ile le ato to ai a fai o se ngal wenga ma se fai unga se fele tu fai me tau fai mo mo ale fa tau unga yo la me tu
Tere lo o l'alto nga wala e fa mala malama o le so tu la fono malo. Ai pena mato fai atu. Fai le meta no fai fo iel mele. O le si fa i wale o fa la lo mai ala mai tanga o fa tuanga. Tau file tu mau to fa tau ile tua. Manu palan be tua lo e fa pe ai mama mo. Si tau to e fa tu ia tele ni manu palan o que você me está em casa. Todo sala le la tau file. So tu la fono fo na fo. O te lei fai stu la fono va pe. Le fo fo Le o se lei fai se fo fono va pe. O te lei fai se fo fono va pe. Pa wala fo fono no fai o le mai le lua tolu a fe povi fo. Pa una lo fo fono no ta pena e mai. Pa wo lo le tai tai lava me tu tonu le tu. Ai msalo ni fo fono fo na tanga lu ngai le. Fo fono fo lo fa temine min stafo. Ya, mori le nga fa te tele. Ya, pa ia malu malu ngole. Tato tu stala. Ta malo atu le sango mai. Ta malo atu fo il fa siri mai e ta ua lava tato so al pule. Manino mamala mai. Ya ai, ya lava lo mato tel tonu. Ya o ala yo mea. Aftai fo lo to siri mai siri o ngonga, ma siri fa tu manatu. Ma siri le lei. Le se siri ta o se siri le le ya siri uma. Ai na mato to e fa manatu atu. Pa ia malu maulunga o le tato motele sa la fai e tau watu tato ai ngol fatu tu ile tu sa mo tasi ile tato fono tele e fai la sosu tasi a perila a pito pisanga ile tu la i voltaiao tato tele noa ma fono tal tala i fo i molfa mo le lumana e me se ngase malo ia le utau nu ia ile tato fai nga maro nei fo i vai tau ia o le tato sum ile afia le sa ta alfa tato matafale uma le lolangi atoa Amerika, New Zealand, Australia, Amerika Samoa. Ya, tato teranoa. Ile fiafi le fatino inisio fufuanga umaya ona fatatia wal tato fa mo mo rumana. Ya, mo moriatu le nganga fa taitele, le mai mo mai Samoa le nei po itula le aso. Ia mal mamalu yon tulanga fa pe Samoa. Malu le talalele, malu le tunu, tenane mamalu fa malo. Fa tai after tele lo to mai mo mali yaso taina ne fo ile tapo inga sa mo isa monei ya mai le mata sa wa o so ile la ile me ngasi ile nta musanga after ya tu si le mai o fa solo pel tato le stala ya o lo tala tato ofisa mal taia o se i fa wina le fia on nei tu la ma to walo lo fa tele atu manu tele ina fa sa mo to ne yaso fa se fo e mria